spectacle allait commencer à 22h30, exactement. Donc déjà, Ined Hakim, je viens de revenir de la brigade de gendarmerie. Ils m'ont appelé, ils m'ont convoqué. Donc, Nanas, voilà. Et moi, Nanas, pourquoi tu as organisé Zdek et Oulhalou? Pourquoi Nanas, ça veut dire qu'on fait de la politique. On a écrit une politique. Politique. Voilà, donc après, ça a cassé complètement l'ambiance du spectacle. C'est des intimidations, mais juste c'est bon. Donc on a fait la balance et tout, et le public, il y avait plus de 5000 à 6000 personnes. C'était archi comme vraiment, en plus c'était des familles, tu vois, c'était un public d'une certaine. Donc ماشي ديما المحسوب هاد يروحن باش تخسرن هاد اشوا خدمه صراحه شنو خدمه جوست à 22h30 examina l'électricité. Ils ont coupé le courant d'électricité ومن بعد نقيم نصرج. Voilà. Après tu arrêtes l'électricité. Après 20 minutes, après 25 minutes, l'électricité. نخدم هكا normal. Heureusement, imagine qu'on il y avait des enfants, il y avait des vieilles femmes, des vieilles. En plus, le lieu, c'est pas une salle de spectacle. Il n'y avait pas assez de chaises. Donc, la majorité, du sable, du gravier. Donc, قمنا كالقا ورخمنا ما إلا ويهلكين ما إلا ويقاذن ما إلا ديزمرا كي يوغن عند خمستك ضايع أتصرد يعني يمدانا وتخممنا راه يوزود تخممنا راه يمدانا يتساشين دينا صافي دير سي لاربيتر راه كاين يسيوا باش كان ديني بلي كي تيحكمن هاد سانتريسيتا بوطونيا تكافو بوطون من بلا ربي ما تغنمت سي تو فوالا سي تو باش كان نصر بلي سنيني وي سي فري هذيك وي تيحكمن افيكتيفمون وي مي وخمنا راه وكان محسوب ماشي ديما دانا كان يدير روحه كان ماشي ديما دانا كاين هذا بروبليم يوي كان كيف كيما كان يدير روحنا من كيف كتخمم ودروحنا راه المسني يعجب وين شنو وين دقاره يدروحنا غوري فوالا تقبيليتي وين يدي وين ماشي ذنك وذمي وريان دي تونكيني شوي با بو شوي با ام كادين يا ريان ماشي غوري تساسن دا قبيليت بس إن قيمة ديننا ارمي دوغا تريسيتي ويا نو بيرسون نا بوجي aucun a été agressé rien قيمة ديننا يطلع. Oui, parce qu'il y aurait pu avoir un mouvement de foule, des gens qui ont quand même payé leur place, donc ils auraient pu s'énerver, s'impatienter. Et باقي من ديننا شارنوك لي بورتابل نسن pour avoir un peu de lumière. Très disciplinés, et ils voulaient assister au spectacle. Ils sont restés là pour leur dire on veut voir ce spectacle. On a fait un grand spectacle. C'était grandiose. On a vu des vidéos, magnifiques. Voilà. Exceptionnelles. Voilà. Et donc là, on remet la partie. Il y a une date qui est prévue, c'est au mois de juin. Donc ça sera le 7 juin, oui. Le 7 juin, même place. Voilà. Où se guarde le chemin? عندنا وتسقط على مدن نسقط على ماشي لا مدن بيان سور تسقط وي تسقط مي ناخذ هنا يقعد ماشي La peur doit changer de camp. Oui, exactement, oui. Et tu salues aussi, je suppose, l'initiative de Hakim, parce qu'il aurait pu avoir peur, lui aussi, se dire, bon, attends, la Zdek Mouloud, c'est trop de problèmes. Il aurait pu finalement ne pas te reprogrammer. Et malgré tout, lui, il a envie de faire plaisir aux gens. Hakim, c'est un jeune. Oui, militant. Un jeune, et il est militant, en même temps. Donc, il pour gagner de l'argent, parce qu'il يبغى يخدم الحاجة
En plus, il يخدم حكيم. Pourquoi ça dérange? À خاطر les spectacles, le niveau des spectacles يخدم حكيم الساقين sans moyens, avec des moyens de bord. Ouais, et avec des moyens privés, hein. Aucune subvention, rien qui vient de l'État. Voilà. Attention. Donc, l'État, avec les moyens qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont comme moyens financiers, matériels, voilà, organisationnels. ils n'arrivent pas à organiser des spectacles à Mégadni. Donc, certainement, ça va déranger. Il y a un ministère de la Culture qui n'arrive pas à faire il n'arrive pas à avoir un certain public. Ah oui, le public منا بروح وين يدير سي ولا صدروحني روح نسي ميشي سكوقبو سي فقايث روح نسي ولا سي وهران سي الجزائر روح عند دون ان باتلان البوجيمه كان ميم ديال لا كارت عاد زعما تقلبض وتستفضل كان مي روح عند هنا تقبيليت ورد روح كامبورت عندها فوالا سي لو بلوز امبورطون. Alors, on va saluer l'initiative. Hein. On salue l'initiative, on salue Hakim. On encourage. Et on encourage. Inch'Allah. En tout cas, vraiment, bravo l'ami Hakim, tu as fait un travail exceptionnel. On t'encourage et cette année, Beurre FM va être partenaire de ce festival. On va continuer aussi à parler d'un autre personnage, d'un autre artiste, d'un guide qui a aussi beaucoup dérangé. Et d'ailleurs, Enrent, Ouagid Matou Blounès, cette année, on va célébrer, commémorer les 20 ans de sa mort. 20 ans après, Matou Blounès existe toujours. On le voit, des vidéos, des photos, des t-shirts. Même Mzianen ou Sinara, Asmig Moutlounès, Nifneo de Lunara, Ashnoun Matou. Comment est-ce que tu peux expliquer cet engouement pour ce personnage? Lounès, il a marqué le temps, il a marqué le combat. Et à Fmazir, à Flelim. Si مدانا من الناس يتبدل تمثال فوالا دونك زميرة راه ساقي الناس تحملط ما تكرهط إلا زميرة راه غادي تواتو de génération en génération de plus en plus الناس il va prendre encore مازال ديالنا الناس c'est un symbole c'est un exemple de la lutte pour l'existence, pour notre existence. الناس اللي نوارا في مانيس إنه لنا دونك الخير يسيك زوار زميرة الساكين أنا نكر أين يخدم الناس أنا نخدم لهم كيما زوار سوي كذا كاين لا كل ماشي ديال الناس كل ماشي ديال مامري لو كان ماشي ديال بصوت لو كان ماشي ديال عمرات حموده لو كان ماشي ديال بنايوالي الساكين ونتيلي راه كاين فوالا دونك يمدنا مي كذا كي الكونترير إلا قارنت نتسو ومداه مقرر محسوب الساقين ما تشدن كادينين والناس كان ذا فريدا دينين ناكا روح ترفع سافري تصاد شيلان فوالا ومن بعد ابرين 20 ans مازال دون 40 ans dans un siècle dans 3-4 siècles مازال الناس هذيك Et alors justement cette année, beaucoup d'événements auront lieu pour célébrer et commémorer la disparition de Matou Blounès 20 ans après sa mort, notamment un grand rassemblement public et populaire. On reviendra sur tous les événements qui viendront. Matou Blounès, c'était un ami? Tu le connaissais bien? Oui, c'était un ami, un voisin, un confrère. Voilà, il a coulé des Blounès, oui. Est-ce qu'il y a une anecdote là تقصيت يصادق كيدز مرة دار الحقديوي؟ ماشي ديوال هذا دار ديوال كمان ماشي بس اسمع دغيا نروح نقصر الشغل قالت هذه نيكرا سيس طاس الناس يحملوك كذاكي مازال الخير ارزدات. Est-ce que tu as peur de subir le même sort que Lounès? Parce que tu es une cible aussi. Tu déranges.
ورقد غارة جي با بور خاطر مني غدو كادا ثروي مني هكا ورقد غارة نكيني زريع بلا كاع خدمة داين قلقنا الخدمة دونك ميليتون خدمة سكولي ومنا غيس زريع بلي نك ماشي ضارة ماشي ضارومي نك دا قبايلي دا مزوالوت نك دا مازيغ دونك ايكا خدمة إلا قد خدمة إلا قد نخدمك مرد البغي خاطر il va de notre existence un combat pour son identité ماشي سوارض ماشي ستينو كاع شرا مني راك يدا تسكيض يدا كي دارنا وتعارض عيون وين يحسني ماني صدق قبيلي يزرى شا يخدم فوالا ومن بعد ترويحك فوس ربي لا مرد البغي أين ضراني لو الناس نغاين ضراني وكاد ميار كل يوم مرد البغي ويتسجارة دي ضرهم دي مورتنا ناضي ثمورنا ناكو خاطر ماذا نغضيون pour ses idées ça veut dire ce que ça veut dire voilà donc عندنا وكذا ورقد غير كاين شوي دون لو فري انا كاين تسنا في قبيليتيو تسنا في تيلينيو تسنا في يما وغير تسوانكار ومن بعد وين مراجع غير هذه خدمة ينيسيو انا الشغليس فوالا. On va marquer une courte pause et on revient juste après avec Zdek Mouloud. Je vous rappelle qu'il sera en concert exceptionnel le samedi 28 avril à 20h à la salle Jean Villard. Une très belle salle d'ailleurs, magnifique salle. Du côté d'Argenteuil, à la FNAC, Carrefour et les réseaux habituels.